Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали Ибрагимов. Ҳамаи шуморо бародарои азиз ба омадомади моҳи шарифи Рамазон муборак гуфта зиндагии хуш ва бубаракат орзумандам. Бигзор дар ин моҳи бузург чӣ муроду мақсадҳое доред, дар дил ба муроду мақсадҳоятон расед. Ва бародарои азиз, имрӯза навори мо аз мушинбозори шаҳри Ҳисорай. То охиша навора тамошо кунед, лайкора фаромӯш накунед, дастгирӣ кунед канали моро. Шахсоне ки бори аввалан дар канали мо обуна шавед ва зангулачаро пахш кунед. Сарбаланду хонавод бошед. Асраҷи бачаҳо 99 сол авиамоториш 1.6 простоя. Газу бензина, газиш простоя. Ҳуҷҷатош то моҳи 7 магира. Хадавои мотор созая. Хадавои мотор созая. Расходиш чандтай? Газ хати 80 та мегаштай. Дириш ҳарда ака? Дириш ҳарда 80 та мегарда газ хати. Ди электра дура. 336,000 пробег, кондитсионер дора, коробкаш механика, люк надора. И алиш меша як машин хати? Алиш намеша, кредит ҳам намеша? Не, сум. Чанд сум? Кредит намеша. Нешдагис? 35,000 бо савдо меша. Номерот чандай барои тамос? 937 937 27 62 62. Металлик. Opel Zafira бачо 2007 сол авиамоториш гашти 16 екатек. Сӯзишвориш бензинай, балоно навай. Вагонай мошин бачо. Налог дора. Сорта. Ди электра. Чанд қа пробег дора ка намедони? 208 нахай мега короче пробегиш мультирулай. Коробкаш механик будай. Чи климат контролай, борд компьютер. Люк надора. И чанд та расхода ка? Чи чанд сум меги? Чанд сум? Алиш намеша? 68,000. Кредит чи? 68,000 кредит алиш намеша. Окей, металлик. Мотор шуд. 68,000 бо савдо меша. Номери телефон 939 90 941 306. бачаҳои ки аймон 015 писидан я таёфтем 2006 сола авиамоториш 1.5 газ надора, бензини хулия балмош навай. Ҷа чанд ха гуфти ака? Налогиш 1 сола. Налогиш 1 сола будай, тамом. Баро губкават кардаги. Де электра дора. Пробег шабинем чанд ха боша. 169,000 пробег дора. И чанд та мегарда 10 та газ қати, 10 та бензин қати? 10 та бензин қати 800 булон мегарда, мега 10 та бензин қати. Алиш намешава? Ягумш. Чанд сум меги? 20,000. Нахш. Барош кукават кардаги. Номерот чанд ай брат? 985 88 99 88. Дазор якум сол Матиз бачо, Матиз Д. Авиамоториш 08. Газ дора? Газ, бензин, ҳуҷҷатш хеле?
تو موی январа ҳуҷҷат дора. Хадавои моторш чӣ хела? Хадавои моторш чанд та мерава мошин? 10 та газ қат. 10 та газ қат. Чанд та мерава? 100 та мегарда. Ди электро дора. Зиёд мерава хун бачо 294,000 пробег. Коробка механикаи, кондитсионер дора. Люк надора. Чанд сум ака? 20,000 нархиш. Алиш намешава? Номеро чандай? 919 8205. Samsung garni aktomon. Yani 20 TL ona ne şalan? 20 TL ona ne şalan? 20 TL ona şalan ya kaykılar. Надафтун сол хеҷбек бачаҳо абё моторш ягушашак газ бензин ясола ҳуҷҷат дора. Хадавои моторш созай мега 4 балонаш дар ҳолати миёна. Чанд та расхода ака? Диришарда дар 10 километр, дар 100 километр. дарош простояй. 70 та мегарда? Не, 80, 90, як шаш простояй. Кондитсионер надора, коробкаш механикаи 210,000 пробег, люк дора. Чанд сум ака? Ҷои охириш 25,000. 25,000. Номеро чандай? 915 915 189 189. Я алиш мешава яго мошин қати? Не, фақат сум. Кредит алиш? Не, сум. Дора. Алиш намешава. Шашум сол некси бачо южный корейский абё моторш ягу шашай газ бензин уҷатош то охири мая. То охири мая бачо. Хадавои мотор созай. Чанд та расхода ака? 4 та тест эди. Не, расходи мошин. Дар диришар чанд та мегарда 10 та газ қат? 100 та мегарда 10 та дар диришар. Кондитсионер надора, коробка механик 513,000 пробег. Намехела бачо. Чанд сум? 24,000 нархиш бо савдо мешава. Номеро чандай? 95. 95 да бачо. Номеро чанд ака? 917 11 07 22. Алиш мешава мошин ход? Алиш. Алиш намеште. На шашай гуфтам. Старшун офтовида каунтера. На дафтум сол караван бачо абё моториш ягу шашай газ бензина ҳуҷҷато ясола. Ясол ҳуҷҷат дора. Хадавои мотор хадавои моторш созай охира. Хадавои моторш 100% мега. Расходиш чанд та? 95 та мегарда. 95 та диришарда? 95 та мегарда. Ди электро дора. 265,000 пробег, коробка механикаи, кондитсионер кор мекунамега. Люк надора. И алиш меша яго мошин қати? Алиш намешава. Чанд сум меги? 31,000 бо савдо мешава. 31 та бо савдо мешава. Номерои телефонаш 96 77 78 50.
Herkese bana reklama çekmiyor.